سوزان کملی کیف و خوشی کت جیهانه شاهی کت ناویدنی بهار ها تو خملی دشت و سوزان کملی کیف و خوشی کت جیهانه شاهی کت ناویدنی پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه جشنا قدیم دیساد روژا گشت مهلات دست بدن هوی گیتی جوره مزگین و خلات جشنا قدیم دیساد روژا گشت مهلات دست بدن هوی گیتی جوره مزگین و خلات پیروز به جشنا سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه سال همان دمه نور دبار الهرمه واره واو کلمه وگه بهشت الجیهانه هر سال همان دمه نور دبار الهرمه واره واو کلمه وگه بهشت الجیهانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه بله تنگه مته گلو استاد بیزم بله مامسته سلاف باورم مدز به وشانه کر به سترانه که جوش سترانه شیران تولان چهارشنبه سر نیسانه بله مامسته سلاف کرده هزین عزیز بینرین هجا وکی اندوزان رزا وشانه کرده خانه اکادمی دومه ایروژی به مجاره که گرینگم پیشبری ونه نوی وشانامد دانسینا باوریا ازدیاتیه و چهارشنبه سور پیشی سپاسیا مامسته کمال تولان دکم کو دنوا وقاسکا رو باره خوده منش کنند و بو میوانه من سپاس مامسته دوباره سه باره سپاس شما مامسته صحته و باش ایشالا باشه اگر سپاس کن هیوی خودیم هم کارم بابرا وقتی که خوش در باز کن اجی سپاسیاوت کن کو بخواند هم کارم دنگ خواب دینه به اکران نجودم گلک سپاس مامسته بله از پیشه که بحثه هریکینا و شانه بکم بینرین عزیز انا ما شغل 4-5 دقیقه زیب بکرتاسی بحثه جیانا مامسته کمال تولان بکم پاش رجی و شانه که اینتراکتیف هلا باوریا ازدیاتیه و چهارشنبه سور پرسو برسبه ما و هبن
هەری داوی جی پرسیان و هەبێ سەرچێتێ بنویسینن 10 دقیقەن داوین جی ez ê ew pirsana ji mamoste bipirsim bi vê rengî heke mamoste ji bo we jî guncav bim dest pê bikin kurtenasîna mamoste wekî kurdejiyana mamoste Kemal Tolan mamoste li ser ew kê berhevkariya zergotina Kurdên êziyatiyê dixebite û her wiha 1955 der li gundê Şimzê ji dayîk bûyî rast e mamoste gundê Şimzê درست است سلام belê mamoste 1968 de an 55 de mamoste 55 بله 55 belê mamoste û dibistana navîn jî we li Qubinê bi şêriyê we xwendiye rast e mamoste li درست gundê بله bi şêriyê ew kê 1970 de jî xwendina xwe li dibistana navîn ya Qubînê xelas kiriye mamoste Kemal Dolan û paş re jî di salên 1979 de jî qedandiye û hatiye Almanyayê Rojavayê Almanyayê ne were mamoste هفته سه حتی هفته شش ها بله لیسه ویران شهره نقدان دور از هفته شش ها جهت آلمانیا بله belê mamoste mamoste gelek karo barên wekî rêxistinî kiriye û her wiha kursên fêrbûna zimanê Almanî jî ders daye li Almanyayê li bajarê Oldenburgê بله درست dana ji bo êziyatî bikaribin kevne şop û ola xwe naz bikin netawa xwe naz bikin jî hem xwe bi rêxistin kiriye û hem jî derûdora xwe her wiha gelek gotar û lêkolîn jî kiriye di derbarê êziyatiyê li gelek malper rojname û kovarên Kurd û êzdiyan de jî weşandiye heta niha jî 13 pirtûkên ku hatine çapkirin hene mamoste maşallah qewereyekê zêde ye saeta we xweş ji vana jî hema kemsê de ez piçekî behsa wan bikim hinek ji wan 3 çap 4 çap heta 6 çapa jî heye ez bawerim dîroka êzdiyan a ku a di dokumentên zargotinê de çapa siya kirî ji weşanên nayê nasandîna kevne şopên êziyatiyê yek nasandîna kevne şopên êziyatiyê duyem gengeşe û sedemên ku êzdî bilêv dikin bilêv nakin biborin بله ew jî ji weşana nayê her wiha çîrokên got şahediya kevnara mîtolojiya êziyatiyan dikin hevpeyvîn nirxandin û bîranî hinek êzdiyan ew jî ji weşana nayê derketiye di êziyatiyê rênîşanên mirinê ew jî ji weşanxana doyê derketiye 2024 ji bo hezkirin û fêrbûna Kurdî xebatek wê wisa lê nehatî çapkirin mamoste wê kengî bê çapkirin gelo درست حتی خودی خود ببینه حتی خبات راستی خودی خود ببین belê mamoste Sağ ol. pir baş pirtûkên zimanê Almanî jî we çap kirî mamoste pirtûkekî ji bo gelo ew pirtûk Almanî Kurdî an xebateke çawa ye که گاو دگن او تنی پرتوکه که جبو خریبه آلمانیا بجیبونه و هاتنه لآلمانیا دخوازن مافیا رونشتنه بستین دست پیکی ده پیوست به اگر لفری زمان آلمانی ببین جا او تنی جبوی وان کسین پنابر آنجی خریب هم بیجن کدات آلمانیا ما او جبوی متود دیداکتیکی خوی و بوی زمان فیرکرنا زمان و حسن کردن زمان آلمان یعنی زمان آلمانی گلک گرام بوش دست بکیره مل جبوی وان کسی خریب کنو هاتی مجبور وان گلک حسن کرد یعنی بوی پرتو که زیاده عالی کاری دا پانه برا کو ریا خوا و وگی وطی بکر تحصیب بخواب دناس کردنش belê mamoste saet xweş gelek spas yani bi kurtasî ji xwe min behsa ez berhemê bikim weşanek têrî nake mamoste êdî zina we bijî em dest bi pirsan bikin mamoste ji xwe navê me weşana me baweriya ziyatiyê û çarşema sor pirsa yekem ez dixwazim derhekê çarşema sor
کی سبجی çarşeme vara çarşeme ایرو اون دکارن پیچه کی آگاهی بدن در حق çarşama sorda هن آگاهی بدن ماموستا باشه سر چاوا و پیشین جبر و در اف در فتا قوة من اسپاسیا همو بر پرسیارین کردی خانه اکادمیه ین هجا و ماموستا برس و سباختوات کم که کش بوده گلک دلخوشم کو و من وک نویسکار و لیکولینرین کم نشو پیزدیاتی در خستنه پیشبری تماشاوان و گودارین کردی خانه اکادمیه ین رزدار از ایدا چهارشنبه سر نیسان یا صبح لتوایا ازدیان رهانیین ازدیتی همو کردستانیان و انسانیتی پیروز دکم هر وسا جناب تمام مستوصف و کارمند متوا همو با بسیار تماشاوان گودارین کردخانه اکادمی پیروز به از هیوی علمدار و ولدارین ازدیاتیت کم که او راضی بن از ایرو چند سبقان جوان قولین کو اوان دانه من بخوینم هر وسا هیویج لیکولینر و زانینی کو من نیرینی وان ده توایا بر همه خود وقت چاپکانی دانه خوانه کرن بزانبن از لوره جبر که ماسیا وقت نکارم ناوین همو چاپکانیین و یک بیک ببیجم لی بدستور و با از دی ساعت بیجم مالاوا و خودش و راضی به خدمت و قبول به آواتر ماموستا گلک سپاس دارم بله گلک پیوسته بینم که برای برو تماشاوان و گودارین کردی خانه اکادمیه بزانم که از وقت برافکار و لیکولینری ازدیاتی دادم ناس کرن از نه علم دارم آنجی نه ول دارکم بلا اوجی بفهم کرن جبو وکی گوتی پرنسیب آمنه ماوش باوتو لیمت گلک دهات کر که وسف مامستا وسف گلک دهات کر که ایرو یک جوان اولدار آن کسی که خبات و برهمی من لبر اندامین آجواقا ما پچوک دانا خانه دو سوان ده برسبا من پرسیم بریم کردی خانه اکادمیه نیجا رزدار بدانا خوازی او بکنم بچه مامستا تماشاوان گدارین رزدار از خوده هیوی دکم که او جی تندرستی و بطایبتی جی کخ کامره بمن علیکار داکو از کاربم بسبا توایا پسین و هجان گوری نیرین اخوا پیشکش بکنم بله ماموستا از باش بارم گلک جوه خواندوان من یه رزدار دزانم که من نیرین اخوایی سر ایدا چهارشنبه سر نیسانه گلک نشو پو توایا جشن ازدیاتی دبریا دهین سالان ده گلک برهم و مدیان ده پارو کرنه از نهاجید بیجم چهارشنبه سر نیسان دستپیکا بهاره یا کوکا جشن نوروزه یا و چقاس نه فرمی بجی روژا بطلانا ما ازدیا یعنی هینا نبیا فرمی ام سر دلی خود پیروز دکن و که روژا که پیروزه ده ازدیاتی ده او روژی لگوری من نه ججنا سری سالا ازدیاتیه از ویجی بتیبنی و بنی رش بکم که گلک جوینا که تبلی هفت کن از ویل بیشم ده وکی دینجی که من سر وی مجاره جناو علمی ازدیاتیه گلک تشت برهف کرنه دستور ها به همه حسیب بیشم پیشین سر افراندنا دنیایه یعنی وقتی روژا چهارشنبه بله ماموستا من کیف خوش بن ماموستا لگوری که تگیشتنی که مش علم ازدیاتی فهم کردیم خودش بر نورا خود تاوسی ملک دروجه که وکا روژه که ایرو یعنی وکا یا صبح روژا چهارشنبه کتیه 25 ماه قانون قدیم ده آفراندیه ام ماه قانون قدیم یعنی مجرد بیشن قانون قدیم ده حسب نامه مت ده سالنامه کم ده یا تید ماه 12 یا ایسال کنه سر بیشن یا میلادیه یعنی او بسر و نور خواه جانی مگوری تاوسی ملک به هیا خوده یکمین چهارشنبه سر نیسانه ده که صبحیه نیسان آمده یا تایبتی نیسان آمده یعنی لسر ارده دار بونه
و دنیا بوان سر و کرامتا سور بیان و گیان کتیه سر ارده و ارد جیان دیتیه اینجا لو ماجی ام ازدی هیجی لگوری گره روژه و سالما فلکی هم بیجن اف گلک تماشاوانو گداره ما هیجا بلکی نه ناسبه و هنک جماجید به زانن یعنی هنک علمدار و زانه ماجید بیجن سالنامه مانگا ملک فخرتیم تبایا عید و عرفات وی چید کن روژا چهارشنبه دی ازدیاتی دا روژا هری پیروز و جشن سر نیسانی آنجی چهارشنبه سور هر سال وی روژا سبیده تی پیروز کرن یعنی مامۆستا لەبەر پرسێکی ئەسکارم بکەم مامۆستا یعنی وەکی مەها نیسانی ئاڤرێلە یعنی هەفتا یەکەم و تاقیب دکە دشۆپینە ئەو چهارشەمە یۆخسا هەفتا دویەم یعنی قەیدەیەک وەرە هەیە گەلۆ مامۆستا بله ما گوت یعنی لگوری چهارشنبه لگوری سالنامه ما یا کو ام بیژن سالنامه فلکی آنجی وقت ما گوتی مانگاف ملک فخردین او چهارشنبه لگوری سالنامه ما یکمین چهارشنبه بود که نیسان یعنی او یکمین چهارشنبه دکاره ببه وکی مثلا سبت 4 دیوه دکاره ببه 7 دیوه دکاره ببه 8 دیوه یعنی لگوری سالنامه ما یکمین چهارشنبه سر نیسان ده پیروز کردن. سپاس مامۆستا مخواست از برا زلال بکەم و خێزێکی سەر بکەم من سر چاوات شتێک هەبێت ناوڕێستا سەرێم سەر چاوێم اینجا زانینێ دا ئەف زانین ئەف چێک بگام دێژێن ئەف نەژ باخەتینە من وەکیم دەستپێکێ دەژی گوتی ji ba qewl û beyt û dihayê me têne gotin di qewla de bi taybetî jî di qewlê mehan de sebeqa çardan de tê gotin ji qewlê Fexrî Zergûn e herî bi herfe û yê binasîne roja binyata vê dinyayê danîne ew roj bi xwe kanûn e tedît me berî vêga niha got dinya di roja dinya di kanûnê de hatiye afirandin ev jî elmê me ye û em êzdî jî îmana xwe ji elim nas dikin yani eger tişekî me hebe û elim qar neke dûrî elim ketî belkî em nerastin dîsa keko her wisa di qewlê afirandina dinyayê de me qewlê afirandina dinyayê ye û di wî sebeqa 27 de jî tê gotin xwedawendê me înê kir esas e û şemiyê biriye kiras e çarşemê kir xilas e eva qewlê me beytê me sebeqê me tê gotin çarşemê xilas e pir baş ev qewl nîşan didin ku destpêka binyata dinyayê û pîroziya roja çarşemê di meha kanûn yani kanûn qedim heye ba me meha dozdaya û kanûn tex heye ev navê meha di zimanê Kurdî de hîn gelek hawayê şîveyê zaravaya belkî tê gotin yê me tiştî ku me elm û qewlê xwe de kerem kirî me dîtiye evin yani dibêjin kanûn qedim kanûn tex yani kanûn qedim me got ya dozdaya û kanûn tex jî ya me yekê lema ez dibêjim hesabê hemû îd û erefat rojî û ceşnên êzdiyatî jî li goriya vê meha kanûn qedim ya ku bûye destpêka afirandina dinyayê hêjî tê gerandin yani hemû îd û erefatê me û ferz e salnama êzdiyatî jî bi dîtin amin yani ev wekî gotî me hîna standartek tune lê em berxwedin lêkolîn dikin ku em bigîjne ser wê armancê bi dîtina min ferz e salnama êzdiyatî jî ji vê mehê dest pê bike yani eva jî bertêkeke ku dibêjim çarşema serê nîsanê nes çarşema serê sala êzdiyatî ye ez li gorî qewl û elim dibêjim yani ez li gorî îmana xwe dibêjim me îmana xwe çi nase me îmana xwe ji qewl nase ez vê goriyê dîsa pîvana gera felekê û tevgera ku roj bi raya xwedê û milyaketan li dora dinyayê tê gerandin dibe salnama me ye herî rast yani wextê ku em li gorî salnama xwe ya kevnar û ya di gorî dîtina min û lêkolînê min dîsa yani ku havînê mirovatiyê bi ola me ya Kurdî dest pê kiriye ev jî tê wê maneyê ku ev jî ya rojna salnama durist ya kin ev e
بس هر پشتی ویناکی دی هر کسی هر قومکی هر نتوکی هر امبیشن هر مکی لگوری خواه سالمه که دو ملتکی لگوری خواه سالمه افراندنه چیکنه بگو دبی ما مستعزی بچکی درست کنم لما گفت ما از بزود چم وقتی تا وقت پرسید تا هم ببره استغفر مامۆستا وەرە باش دچێش خۆ تشتێکی ez merak bikim ez zêd navre bipirsim مامۆستا کرم کزا چاوی دبی باش بزانی که کو چهارشنبه سر نیسان او روزه کو جیان سر و بنی عده دست بکی یعنی اول گوری قول علمی ما گفت یعنی وقتی کو جیل گوری میتولوژی ازدیاتی پیروزیا لالشی یعنی او روزی پیروزیا لالشی دست بکی یعنی او دماکو السر و بنی عده جیانی دست بکی یکمین جال لالشی از بارم تری کرم که تر عدالت شدید یعنی. ام لویل گوری چید بیشن که مامۆستا ام بیشن گوری قول دیسا ماک دکن کوک دکن او جید قولی زبونی مکسود زرال تی گوتن او دبیجه پشتی 1000 سال بجماره حتی لالش جور ندا تخواره عرده بخوره نگرته هجاره دما که لالش دهات پیشین دبو چند و نباته بخوره زیان دیه کنیاته یعنی اما مماک قولی مدماک که اوش نشان ده که جیان در روژا چهارشنبه یا سری نیسانه ده لالش هاتیه بلاف کرن یعنی ولی مامۆستا تماشاوان گودار نیجا یه اکادمیه گلخانه یعنی یه رزدار از جبر خواه از جبر وقت من یه کم نکارم توایا بیتا چهارشنبه هیا از بر وقت نکارم وی بیتا چهارشنبه سبقه تبی بخونم وقتی گوتی از گلک همگینم کو هیچ گلک واتا و نابین روز چهارشنبه تی ده زلال دبه بخوینن یعنی هنک هیچی باور نکارم بخوینن وی قولی شیروه بکن لگوری زانینا ما علم ما که ما گوتی ام ایمانا خوش علم ناست کن دوی بیتی ده جی زلال دبه اف گوتنی بری ویگم گوتی یعنی بله مامۆستا پرسێکی بچووک در حق چارشەما سۆرده پاش ez ê derbasî pirseke din bibim مامۆستا eگه ez nawe hebe از چند هواکی دنی درقی بلیت کلمه پرسا خواه بکه بس اجی بردوام وی پیروزیا چهارشنبه چند هواکی دنی جازی بیشم بلا ببێژم مامۆستا ez ê piştî cenabê we gotinayê we xelas kir ez ê bipirsim مامۆستا pirsgirêk tune باش yani em ازدیاتی به تایبەتی جی پرانیا اولدار روحانیه me ازدیان وی بیتا چهارشنبه باش بخوینن اوی بزانبن yani açık me goti çava pirozun jberçe em dejin çarşamba sere nişanê yani di beytê de duê beyta ve qal kirî sebeka çarşamba serê nîsanê ye çarşamba sor heye çarşamba zer heye çarşamba qer heye û her wekî din hemî navê çarşembê li gorî demê pîroz li gorî xwezaya wê nakê hatine binavkirin yani me ne tenê çarşembeke sor heye û xelas gelek çarşembê bi wan navê xwezayê jî wekî me gotî ev reng jî rengê xwezayê ne û ola me jî bi xwezaya ez hêvî ji elimdar û olnasên êzatiyê nêja dikim ew jî baş bizanin ku ev ne sûce siyasetê ev taybetî ku hêjî gelek êzdî dibêjin ev cejna çarşamba serê nîsanê destpêka sera êzdiyatiya ew ji ba xwe dibêjin û her wisa îda çarşamba sor û îda Newrozê ya ku weke destpêka demsala baharê tê naskirin dibêjin neya me ye ev hinek kesê me jî wisa dibêjin vê jî em ê ser wê mijarê jî bi derbas bin ka li gorî mîtolojiya êzdiyatî çend kevneşopê ku îro roja çarşembê pîroz dikin çi ne yani ez wan jî çend hevaka kerem ke ez bixedin yani li gorî berhevkirinê min li ba elm û dara û ji nav zargotinê min dane din me got yani sir û nûra Tawsî Melek her sal carekê di roja çarşema yekemîn de ku dikeve serê meha Nîsanê rojlatê Nîsana rojlatî de yani em bijin rojlatî em karwê jî bixebîn ji ba Xwedê tên darê ser erdar lalişê dibin yani
ملیاکتان ام بیشن که کوسف امام استجان یعنی وقتی ام بیشن دهر سر عردید بین بله هر کس بزانی به ملیاکت ازدی نات نسر عرده سر و کرامتی وان هاتنه یعنی ملیاکت کسی که وان ندیدی و کسی نزانه رنگ وان و وقتی گوتی شمانه که کسی نزانه ولی سر و کرامتی وانتی نورا وانتی لما شی ام بیشن خودی بتره ملیاکت تره روحیت آوان نوره ماموسته بله يعني روحانية وانه كان بيج نورانية وان يعني او باطنينة يعني او نه تشتكي مرف ببين يعني ظاهرینه بله باطنينة يعني وقتی ما گوتی دوی روژه ده تاوستی ملک درجه چارشمه ده حواش آدم را چکری يعني او جي سيدي بنجر ام باور دکن کو روژه چارشمه داتیت چه بیا روژه چارشمه روژه جماعی دعوت نبی همو جشنین ما یه پیروزه يعني ما گوت بری بگه ما گوت روژه ازدیاتی ده هری پیروز چارشمه روژه چارشمه روژه شوشتن و گرا جن و پری ملیاکت هایل گوری با جامعه جبر واقعس بیاره این پیروز ام ازدی هجی بتایبتی همو روژه چارشمه نه روژه که چارشمه تنده ده همو روژه چارشمه ده چارشمه ماه نیسان ده دکنه جماعی و دعوت نبی يعني نه تنه چارشمه سورم پیروز کن ده توایا ماه نیسان ده دعوت نبی جماعی تنه کنن ام ازدی هجی ده توایا ماه نیسان ده تو دعوت ناکن که کو دعوت نکرد نه دعوت اینو چکرن و ده همو روژه چارشمه ساله دجی ده همو روژه چارشمه ساله دجی تو جاری مارا جن و میران لیزدیاتی ده نای برین بره او جی ده اواگاهی من نزانی بو ماموسته تایبت اواگاهی من نزانی بو بله ولی نه ده روژه چارشمه ده توایا روژ ساله ده مارجی نای برین روژه چارشمه روژه بطلانه ازدیاتی اما کرم کلمه بود یعنی هر وقتی دن یعنی داویه ده ساعتم داویه ده هیویدارم که خدا نوی عیده پیروز ما همو کردستانیان جنزانی و ایریشم دجمنان هزی تتر بپارزم ایشالله آمین ماموسته ایشالله سپاس ماموسته گلک سپاس ماموسته او شخو وشان ساعت کتیری نا که ماموسته گلک پرسیمیجی هیه والله ابجي بعد كن بوشانجي امي بيتكن بتشكي تماشاوان گداره مجي وقت بدنا خو وصبري بدنا خو ام كارمن چن گودنه خو مارا پار بركن يعني اره ایشالله سبری بکشینن وشانه که بچکی 20 دقیقه نیم ساعت دریج ببیجی پرسکریکتون از باورم مجي وكي وشانه كي وسا زبكري ام پرساخویا دویم بکل ماموسته ماموسته لسر پاشخانه و دیروکچه باوریا ازدیاتی بچکی اندکارن آگاهی بدن ما بله ماموسته سچانم سسان ماموسته الگوری دیتنا من استم جان ندویجم الگوری دیتنا من جبوك از ناخوازم ته که من مجاره علمدارا ناخوازم ته که من مجاره وكي گوتی کسین که شخوا هین زانتر دبینن از ناکبه بجاره وانه کاستم الگوری دیتنا خود بیشم و الگوری زحمت ما دیتیا جبو برسوا وی پرسا و ماموسته دوی امهنه کی بکمنا ناف خزنیا قولیم کمناریه نزدیان وکی ما برنا باس کرد ده قولیم بهارا ده قولیم باوریا ازدیاتی ده زلال دبه لالش مکانه کی پیروزه و بارم جنابه وجی چکر دیده وقتی دکنم کردی بله راست ماموسته جبر کو خودی و ملیاکتن اف دنیا يعني اف رشايا دنياي تيدا ما عندنا وجيان السر وي عرضه دس بكري يعني ما بالي ناجي قول جبو زرار كنا في نيرين جي دي سنة نيرين عمل نيرين قول ببيجم جبوكو ازماك وكم از وقتی قوتي از تاني خدمتكار و برابكارم لي خودي ما شاشنا كد قولي قول از ببيجم ده سبقه که قولی افرادنا دنیای ده دویجه که کن خداوند ما گمی آجو یا جکنار چو بر کنارا یعنی جکوشه که چو بر کوشه که آجو تلالش گوت اف در حق وارا سلطان ازی خوش ری برم سبقه دجی دویجه یا ربیت دنیا چکر ده دنیا بخیر انسان تیدا دجین بتیر شبین رش شبین تاری چه نما گل جباری
ابجی پیروزی اویه دیسال گوری هنه کونشوپ ازدیاتی زانین و هبونا دنیای بری افراندنیا مروفا جی هبویا لگوری هنه کونشوپ مدن خانه کرن اف تگیشتن به تایبتیت قولین کمنار این ازدیاده با اواکی زلات تشی رو بکرن اگر مرف جوان فهم بکن به تایبتیت قولین وک عرض و عزمان قول افراندنا دنیای از نفتیجی ددما تماشاوان و گهداره ما بلا کرم کن برینو که اب گوتنه ما دور دار تده مکتوبن یعنی افراندنا گردونی ریخسنا اسمان و عرضه و پرگلا همو با اواکی فلسفه تشی رو بکرن یعنی با اواکی فلسفه تشی رو بکرن او قول نشان دادن که گردون بری مروف جی هبویا یعنی گردون بری انسانیتی بری مروتی هبیه و زانین وک هزک بنگهین تدیتن ده قولا ده گوری زانه گوری از زانه مامسته اف دسپیکا دیروکا باوریا ازدیاتی ده قول آفراندنا دنیای ده قول مهان ده مگود قول زبونی مکسوده ده قول 1001 ناوی ده و قول شیشمس و هر وکی دن یعنی بده دهان قول مهانه تبجید دوان ده تشی رو وکرن مجانه Veca ازدیاتی ده روشپرستی یک جبن باسا ششم سکر gerek hem ve jibine ser zaman. ازدیاتی ده روشپرستی یک جبن گین باوریه و رولا ششم سوک سمبولا روژه گرینگه. بله. دبی ام ویجی شیروه بیان الگوری زانیا خو بیجم اف ششم سیک و ام باس دکن یعنی خدان روژه او وکی گوتیش نورا خودیه یعنی سرا خودیه او نهاتیه نکتیه رهی عبدکی انسانه ماشي شمسكي بنابي شي شمسية او جي خدانكي ازديايا او جي بيغوتن بله اینجا اب اولیا بریا يعني وقتی كان بيجن اب قاس كنا يعني هر کس بيجا گري مرازا يعني اب باوريا ما خودی تنت زانه چه قاصد بریا گري مرازا ده پیدا بیا و جیان پی دوام کرد يعني او تاریخ متنه يعني انا کسی که تاریخ 12000 سال بری گری مرازا چقدر تاریخ وان و لیکولیوان و زانه همون بگوت 5000 سال بری انا ام بقول دهاو وكي قلتي بعلم خوا ازدياتي ام بجن كلام كن بابو بري خوا بدنا ناف علم ازدياتي وني ببينكو نه 12000 خودی تنت زانه چقاس بریا 12000 وكي ما قلتي جياني لالش دست بكري بجا لغوري زانينا من تيغان اسنما جباقا ازديان يا هري راست يعني تيغيك هي لغوري زانينا من يا هري راست تاني اتنو اوليه يعني ام قارن بيجن تيغا اتنو اوليد ليكولين اكاديميك تبرتيب قرانين پر جاران جيجبوان جباقا تيب قرانين كو دوان ده ناسنامه اتنيكي و اولي بهورا پر زيده گريداين يعني افجي دنيرين ما يعني بتايبتي ليكولين بنت ماك دكم و اف تشتكو بريا فيغا جي تثبيت بو اما بتب هوا گريداين يعني ام هم اتنيكيد و هم اولي بهورا گريداين لويت چارچوبه ده پرانيا ليكولينران جواقا ازديان و كومك اتنو اولي شيروفت كن يعني افجي اكاديمي كرم تايبتي لما پاویسته همو کرد و گلین جهان بزن کو ازدیتی نتنه اوله بابو او ده همان دمه ده ناسنامه که جباکی چاندی و دیروکیه ساعت خوش مامسته به هف وی گریدانه ده تنه گریدانه جبر به یکی تکلیت نابرا کوم اوله ده لجم ازدیان پرزیده خودتا يعني برالي كلهم كلام كن مخابن كيم جماز زانن كو بيرين ديروكا ما ازديان جالكي بريين نتابونا كردوجي هابونا او جي جالكا زلالي ببا جبر بيه كده بيه ام نقاش لسر ناسنما جباك هزي براستي لجي خوا بكار بينن كيم نتوا ازدي زيداتي ستاتيا سياسي نشان دادا نرنه سیاسیه يعني بله مخابل اتنیکا ازدی آلی چاندی و دیروکی یا جواکی ودبیجن
و ازدین اتن اولی جی تکلیا نزیک آ دنابرا ناسنما اتنیک و باوریا اولی دا دیارت کن. اما گلک جمعت زانن که داگر کنین کردستانی به همدا خواه نیشتنه تا عبد سر کریار نوان ین در مروایی بنرسینن. بله بله نها دست مده زیده بر همه نوزکی و دفکی ین که بحثا و ناسنامای جوابکی دیروکی چاندی و خرکرنی کوچبریتی ایش و آذرین ازدیان نشتجین کردستانی هر یکم بکن نمانه که کن مخابن بخمگنید بیشم که یوسف ما مستجم کم فاکولتان و زاننگه هاجیم لسر ناسنامه میا جواکی دیروکی چاندی و سوجی قرکرنین مه لکولین کرنه و او دهشی خود ایشتنه یعنی کم پر کم بله او جی بلا بود بانگک جبان آخرمیه بعد خوش مامسته لمالا خود آوا دزارگوتنا بده مامسته یوسف تماشاوان گودار نیجام دبه کو گلک فرمان ارشتیل سر جواقع ازدیتی کو بیا سینور هاتن موشاندن یا کو آرمانجا خواه هبو یعنی او سدم هبو او جی رادسکرتن و تنکرنا جواقع ازدی بو یعنی او ریشی وانی کم جبر وی جی لهمبر وی نجاتگریا جواقع ازدی جی یک چارنوس خواه هبو کو لهمبر ارشکارم بسکنن بکەون ڕاپەڕینێ و لەبەر خۆ بدەن مێرخاسێ لە هەنگە ئێزدیان لە هەمبەری با هاوێتیا ئێریشکاران لەبەر خۆدانە شەڕێ مان و نەمانێکردنە بە حەزارە پاراستنە ڕوومەتە خوا دەکردن کاکۆ پاراستنە دینی و باوەریە خۆی یا پیرۆز دەکردن پاراستنە چاند و وێژەیە خۆی یعنی چاندا وێژەیە خۆی یا کوانوێگە ئیرۆ پرانیا مە کوێکی کوردی دنازانن کۆکاوێ ازدیاتیە خودی دکردن یعنی د ئەنجاما شەڕێ دنابەرە دەولەتە ئۆسمانی دەولەتە سەبابی رووسی و هەر وەکە دەرو جینارێ مەدە یین هەرێ زێدە زەرار دیتنە دیسا مافێوان یێ مرۆڤانە و ئەولەکاری هاتنە بن پێکردن ژێ گەلێک کورد کورد یعنی پێشم و تایبەتیژی جواتە ازدیاتیە بێگومان نووسابووە بجا خودی مافی ازدیان هاتنه قرکرین ازدیان هاتنه قرکرین و وکه من به کوچبر بونه یعنی امجی کوچبر بونن جبروی ظلمه را خودی جواره نهیله یعنی آمین گلک جوه بریزان جی بیستیه وشخو متابا جدید بخمگینی چکدارین داشید به 11 سال بری دسی طبقه 2014 ده ایریش سرمه میروژن زاروک و قال نزدی هرم شنگالی ین سویل بیگونه کرن اوان هوان بدهان هزاران اندامین جواقع ازیل بر چاوین جیهانه مخابن بکوم گری قتل کرن بیش مارکچ و جنین ازدیا رواندن برن دار زوره جدین درخستن işkence kirin و kirne koleyin xwe hêjî hene ew jî berdewam dikin. Bice mamoste can ez ê lêborîna xwe ji temaşevan û guhdara û taybetî ji tevxwazin ji ber kêmasiya wext nikarim tevaya êş û azerên paşxanê û dîrokçaya baweriya ezdiyatiyê hene di vê bernameyê de bîne ser ziman. Ez spasiya we dikim ku we ev derfet dame me ev çend gotê bi xêra pirsa we vê pirsa we girîng bi vê pirsa we akademîk û zanayî me ev çend bersivê xwe da. Gelek spas mamoste bersivekê kûr û dirêj bû gelek spas mamoste û ez ew êş we bi bîranî hemû civata êzdiyan ew êşkişan û em jî wekî Kurd ew êşin serdemên nexweş ew kesên ku êşkişan din em wan bîr tînin yani. Ez daxwe berwan tayînim. Ez jî tevînim mamoste bele. Mamoste pirsekê minê dinê heye ji bo cenabê we ew piçekî di derheqê taybetmendî û ritüelên êzdiyatiyê de hûn karin hinek agahî bidin me mamoste?
ولی سر چاوا تماشاوان گودار نیجا من بریا نهاجی گود وجی هنک گوداری کرد که وسن بله نخابن هینا کورایا راستیا اولا ازدیاتی باوریا به خوده باوریا به توصیه ملک باوریا به سرو کرمتین همی خاصین خوده وان باب چاکی کو ما لالش جناب ودیتن تبایات زیارتگاه وان ورنا پرزگاه وان ورنا ین بری پشتی افراندنا آدم جی نهات نلکولین کرن لو ما هیجی پرانیا عرف عادات و صد حد من ازدیا هیجی نهات نشیرو وکرن تایبتمندی و ریتوالی ازدیاتی ین هری کمنار هر چار جوهرین کو دنیا پی هاتی افراندن با آف آگر و آخر بله هر وسا گلک خودان هیمین ازدیاتی باوریا بخوده مگود با باوریا بتاوسی ملک هر هفت ملیاکتین کبیر ام بروجی باوریا بروجی باوریا سمای yani samat hevit kim tellalişe gudari kim tedit بله مام و باوریا بسترکا باران بای بروسکی توفان وکی مدا خانه کرن سرمایه به تایبتی عید و روژه چلی زوستانه و هر ساک باوریا بگرمه عید و روژه چلگری ما دگرن چهارشنبه دیسا سنت و ما توکه کیزیه ایرم توکه خستستیو خواهد توکه کسکو سوره لی کسکه توکه ازیجی باید بنده یا ناوی خود تانسی ملک یعنی ما اویجی خفورین ریاهنه باوریا خفورین ریاهنه ما گلک دعای قربان داینه یعنی قربان چیه امچاد رنگین سر رنگ پیروز سروان رنگ پیروز مدگوت یعنی چهارشنبه ده بیتا چهارشنبه ده هاتی لمام گو از وان رنگ پیروز ایروش بوی خاطر تماشان گداره و نشان بخمستو خواه گلک باز مام است گلکی سپاس از وجهش برکو گلک که ماسیو نحقی هفته سه فرمان سر ازدیا و هاتنه ام ازدی گلک جران جی خواه کوچور بونه گلک جودتی و نزانیج کتیا نوا که نوا جوا کامه به تایبتی گلک جودتی کتیا نوا کم نشوب و تایبتمندی ما یعنی ریتوال ما جبر وان صدام کو هیچ گلک نیرین آن آگاداری نراسی لسر بتل پار کردن تینا گوتن و باوری دنیش یعنی باوری جواب کردنشی اوانج زراج بروان وقتی ما گوتی کردی تابایا کردی جبروان ناک زرا دیتنا و اوجی تی گوتن ام بوی بکوک بکن فرقا مش بردجمنتنا يعني ام وقت گوتی زاروک آخی کنه و زاروک درگوشی نه درگوشا کو دنیا په مزم گلک شکش خودی و تاوسی مالک رکا گوتا باسا ریتوال کر از هنه کی با سه گوتن چی بشین آره ایرو هیچ هنه ریتوالو که نشوپ ازدیاتی به قول دوها بیت و زارگوتن مده تنه پرستن او شکش خودی را هنه باشه گلک رهانیه مهیجی یعنی بخواهش زانه گلک رهانیه مهیجی سروری لبان هر دستونین فرض ازدیاتیت کن مد ازدیاتی ده دو فرض هنه فرض حقیقت یعنی فرض راستی و فرض طریقتی یعنی یا عبادتی یعنی بله اواجی اگر بیشن ارکی راستی وکر کود زارگوتنی مدد قول شرف دین ده تخوانه بیسا ام وگرن سر ایمان اخواه یعنی از وکی ازدی از تم وید باوری دمه کو ایمان ما قول ما هر تشتیج مرا شیروبت کن و دعای وارد جد خانه ده و گلک دعای دجی او ده ازدی 5% حقیقت نه او چنه 5% حقیقت شیخ و پیر هسته و مربی یارو برای آخرته اول فرض سر همیز چند سنته یعنی همیز دیاد سر متوا 5 فرض مهانه اموان گلک بینچ اما اگر سر ارکین عبادت یعنی طریقت بار که ما مستوس تماشان گدار نجام عبادت ما یال بروجه دعا کرنا شهادت دینی ده خوانه روجی گرتن ام وزاد بن فتو زکات ما
سفرو زکاتنا چاتنا داین ام وقتی ما برین هاج گوتی ازدی چاتنا مور کردن لکوریتنا مور کردن ازدی سنت کردن چیه تو که ازدی مثلا او چیه مخابن جبر جبو نیبر جبو شیرو بکرنا وان توا وقت متنا يعني ادي بقول لازم بله ما مستكرك کلمدار به سپاس ماموسته ماموسته پرسه منی دنجی شخو خباته و دیار لسر کمنا شوپیا ازدیاتیه ماموسته لگوری و ازدیاتی و کمنا شوپی چقدر گرینگن يعني ده ازدیاتی ده رولا میتوسه چیه کارم پیچکی ببیجن ماموسته سلام بله ما مست تماشابن و گدار نجام وقت قالك جبت زانن هر ملتك خودی زانینا پیش دیروکه و چیروکه میتولوژیا خواهی بگو ما اوان لگوری شوازا جیانا خواه او شکل دانه وان پیش دیروک و افسانین جواکا میز دیاجی نه تنک کاری تکاسکاران هم تنک کاری کسانه هم او افراندنین کولکتیف و تاوای جواکینه یعنی دما مرو تیک و ناف میتوس و کم نشو پیز دیاتی کو من د پرسا بره د جهنه کی بناف کر هنگی مرو ببینه کو میتوس و کم نشو پیز دیاتی خزنه که زندیه هنجی یا مرواتیا مزوپوتامیا یعنی رجلاتا ناوین و تایبتیجی خزنه نسناما گله کرده یعنی بگو من تثبیتک پر باش اره ماموسته نمیتوسین ازدیاتی ین کو حتی نها تینا بر علم و زارگوتی تینا ناساندن گلک شیروین سر هبون و مزنایا خوده ملیاکتان آواکرنا دنیای وکی دنیای دیادین خوزایی یعنی بیارین خوزایی آفراندن مروواتی ازدیاتی و گراندن آلین جهان رنگین ین کو گردونی هنه او جیب تایبتی جبر کو از نه علم دارم ما مستوسف از علم داره که ازدیاتی ما از نکارم قالا سر و کرمت و نواروک و وان میتوس و کم نشو به ازدیاتی جواره یک به یک بکن یعنی خوازی ویگا علم داره که ما تورده او قول بکرنش تماشاوانو گداره مره و به سبقه سبا وقت هبه که جواره شیرو بکنم لگوری از زن ما مسته زمان باوریا اولو که نشو به ازدیاتی هیجی تب بزاربه کرمانجی نه یعنی همو علم قول ده حقیقت و تب عبادت ما بری ویگا ما گوتی ازدیاتی که من ولی نه گوتی تب زمان کردی نه یعنی ما جخواد دیروکا فرمان و قطیامن ازدیاتی ده باش تین خوانه کرن که باب و باپیرین میز دیروک و چاندا کردی بکم نشوب و میتوسین خواه به علم بقول به سما لباس و پارزگین خواه و خوینا خواه پاخش پارستنه یعنی آمسته جان که تماشوانو گداره نیجا وکی دنجی ما همو چیروک کلام ده ها کم نشوب و سترانه کن نف جواکا میز دیاده به تایبتی جی ین کو دنگ بیشن ازدیا پاراستنه خزنان او هیجی ویگا جی خزنا وکولینین زانستی دیروکی اکادمیتیا چاندا کردینه هر چقاس مگلک زارگوتن ستران سرحات کلام کم نشوب ای ازدیاتی دوان برهمیت نها بری ویگا نها بناف کرن ده برهف کرنه و شاند بنجی که هیچ گلک سر پیهاتین ما ازدیان هنه که هیچ تو کس نزانه که بویش بو چه قومینه صدمه وان بویران چه بویه گلک جاران او نب راستی هاتنا دیار کرن شیروه کرن به هزاران تشتیمه ین باش دسنگی دنگ بیش و کالمیری مده بن عرض بونه و زد مخابن حمود کارن ایرو هاود کارن وان بویران درخی نصر روی عردی پیشکشی جوات آخوا و خدمتکاری نتا آخوا بکن یعنی
پر خمگینم یعنی براستی بگم بگوچی از پر خمگینم gelek zanîna lêkolîner gelek zanê lêkolîner û nivîskarên Kurdan hê jî li ser jiyana keseyetî û ramanên dengbêjên êzdiyab taybetî yên ku bi ked û emeka xwe bi sedan stran kilam çîrok û her wekû din afirandine tunene yanî مخابن مامۆستا mixabin mamoste mixabin li Kurdistanê li her derê jî ez vê gotinê dibêjim her cî de malê dengbêja hene her cî de hene hîn cî nedane dengbêjekî êzdiya jî mixabin îro kêm kes sazî dezgeh rêxistin û nivîskarê me êzdiya û Kurdan jî bala xwe berdane ser van stran çîrok û dengbêjê êzdiyan ser mêrxastî fêrizî li dijî dagirkeran berxwe dane strane hûnan dine anîn xistine malê çanda Kurdî û kevne şopê êzdiyatî dane xwanekirin yani بله مامۆستا مخابن divê balê bê kişandin ku hem wekî we got cenabê we got gencîneyek yani hem ji bo mîtosa Kurdî û Kurdan gerek hem xebat bê kirin û hem jî bal bê kişandin yani spas mamoste giyan belê bînerên ezîz weşana me didome hêdiyê dî pirsê me jî bi dawî dibin pirsê we herî dawî hebin jî ji kerema xweş şîroveyan binivîsînin çetê binivîsînin herî dawî ez ê pirsê we bigînim mamoste Kemal Tolan pirsekê min ê dinehî mamoste pirseke pir xweş e mamoste ez merak dikim li gorî cenabê we têkiliya Kurdî Kurd û êzdiyatiyê hûn çawa dinirxînin mamoste aha pirsa ku dilê min jî herekî dirêşîne û pirsê min dilê min lê dixeb ku ez hîn zêdetir jî ber vê pirsê de bixebitim ev e yani ev pirseke rastî nakokiya me jî didaxwane û ev pirskirin jî bi taybetî yani wextê ku ji min pê pirskirin cûdetiya nava Kurda û êzdiya de ez bixwe pir xemgîn dibim rastî dibêjim yani ez dibêjim lê ez spas dikim ku te ev pirs anî yani ez derdê xwe jî ji temaşevan û gudaha dibêjim ez ê bersivatkekê xwe jî niha bi gorî berevkirinê xwe bibêjim lê ev taybetî bi dîtina min xelet e ku em êzdiyatî û Kurdîtiyê ji hev cuda bikin yani ev e nêrîna me ji xwe min berî niha bi dehê salan jî gotiye ku êzdîtî û Kurdiyatî resenin mîna goşt û hestiyê bedenekê ne yani ji ber ku êzdî nasîna xwedê ye êzdiyatî nasîna xwedayê min e û Kurdîtî jî nasnama nijad û hebûna min e ez nikarim têkiliyê êzdîtî û Kurdîtiyê ji hev cuda bikim veqetê newme min got mamoste û ev ez nikarim wan ji hev cuda bikim wan deynim ser mêzînekê ev Kurdîtiye û ev êzdiyatiye kesê bikin bila ew destê xwe dêne ser wîjdanê xwe û bila destê xwe tê bikin hat rastiyê de mamoste êzdiyatî havînê mîtolojî dîrok zargotin û çanda firoklarî ya Kurdiyê yani tevaya reseniya dîroka Kurdîtî di kevnariya êzdiyatiyê de veşartiye hîne nehatiye lê kur ez vê bêjim dîtina min gava ku oldarên me êzdiyan basa ola xwe dikin gereke meriv wan ew neke ew di heman demê de bi awakî rast rast bi netewa xwe ya Kurdî re jî xwedî derdikevin yani bêguman mixabin ji ber ku gelek Kurd û êzdî bi taybetî zerdeştî misilman Elewî ya resanî û her wekî din vê rastiyê hêja nizan mamoste an jî bi hemda xwe naxwazin nas bikin ew jî têde heye di van salên dawî de ev niqaş derxistin li ser nasnama civaka êzdiyan zêde bûne yani mixabin di van niqaşan de hîn têge û peyvên bê zelalkirin têne bikaranîn herkes baxa peyvekê tîne û ev jî dibe sedemê tevlîheviyê yani tevlîheviya milletê me kêmetevê me em bêjin kesê pêkvejiyanê Kurdistanê bi hev bikevin yani gorî we bi zanistî wisa dikin ne were mamoste yani bi zanistî bi endezyarî wekî mühendisekî vî karî dikin ne were mamoste
از وی باوریه دم دست خوش بوی پرسه ساعت تا خوش پرسه که گله بنرخه من شخص برهمی خودش دای خانه بله ما یعنی از دکاره ما گفت یعنی وقت تابنا او اکادمیسیان و او پروفسور و او دکتر و او عالم کو لسر دیروکا ازدیاتی بدهان پرتوک نفساندن بدهان سمینارات دادن بدهان کنفرانس دادن مگوت یا هینا خو بندن نبا علمی ازدیاتی کره بابو یعنی اوه کو خلصتیا متوعه بلا یا مجی اثر دابن یعنی اف خلصتیا کو هین ازدیاتی نزان شیروه بکن شیروه وان لگوری دسلاتار دمه ککو بله ما استاد لگوری حکمداری دمه یعنی حکمداری ایرو چت خوازه ماموسته üniversite ماموسته مدرسه دنی دبستان دنی او جلوه گوریه درسه پرورده ده یعنی پرورده که سربخواه هبونا در ناو ولات مده و در و جینار مده چی حلمت آن هبونا به طایبتی اکادمیسیان ها قاس شاشتی که ماسیل سری منت کرد بله ما استاد برکو من پرتوکا که خود جیب زده دای خانه کرن ناسانه که نشوک ازدیاتی یکی دم دای خانه کرن او تشتی گوتنه تفش بردوی گلک ازدیاجی گرتنه نبیجم قچ بردوی ازدیا نگرتنه بس ازدیه کو خواه نناسن یعنی ام هینا جی بن تهدیتا جمینیتیه دنه بن تهدیتا پسیکولوژیا فرمانه دنه تنبونی دنه وقتی جندرمه بی مالا من بیجه که بیتشتی ببیجه ما نه حده منه تشتی که جندرمه زیده تر بیجه بله بله ما استاد يعني اف راستينه يعني بجاجوينا كي او جامري اكاديمي كارو بروفيسور دچن گوندي ازديال بر ازديات سكنن اون ازدينا ان كردن ان زانم چنه يعني مثلا بلا افدنگيم هر چاپا منيجي دريا ودا دريا اكاديميا ودا سپاسكن كو اف پاس مكرن اجبين نخو بجم پس خوش ما استاد اف فرمان کرنا راست وان تیگان نتنش بو نقاشا اکادمی گرانا بیگمان لید همان دمه ده علی کاری دکا کو مرف آسما جواکا ازدی و هوا کی خورتر و راستر شیرو بشک یعنی بله جبو کو اف نیرینا من چوت نه فهم کرن از بیجم هر کردک نمجبوره کو ازدی به yani her kurdek نمجبوره کو ازدیتی وکا اولا خا قبول بکن ما قلت ازدیتی بنگا ازد مرواتیه لی حرمت عمش همو دینا رجه بیرو باوریا رجه و همو پیکاتی کردستان تابایا جهانی رجه هیه یعنی جخواه گابا کو مرف لسر بنگه علمی ین باوریا ازدیتی بکوره لی کلیم بکن اوی دوان دجی ببینه نه استند بجم دوان دجی ببینه اصلی خود علم موجوداتی ناکه نابرا آب و آگر آخ و نورا خوده یعنی افتف او که خوده نه بجازی دیوارم بعد پرساج بو من تبا گرینگ بو تکر سپاست کن دیتنا من که گود دوی ام کردی رو که خواه نل گوری چاپکانی بلگه و آشیب انداکر کرا بنرسن و بدن نصب کرن مری ویگاجی میخواد بگو ما دوی ام ازدیجی باش بزانم من ام ازدیجی بتایبتی ام باش بزانم که ام نکارن ازدیاتی بی هفکاریا جواکی و سیاسیا کردیتی و کردستان بدومینی یعنی بله اوشی جبو ما ازدیا دیروک نشان داده که او هرمی که باف کاله ازدیا زمان و چانده و کردی دور کتنه او زو آسیم لبونه ما مستیانه و پیشی نوان جی ایرو حول دادن که ایرو زمان چاندن و خریبا ازدیاتی را خودی در کردن یعنی او آسیبلاسیون خوازن بگرین او جمعه بس گرینگه درسه که گرینگه دویم سر بسکنم از ویدارم روشبیرو زانین ازدیا ین ایرو وان شاشیتیان دوباره نکن او شاشیت لیبونه بخیره انستیتوه و اکادمیه و از باندکم او نهیلن که نفشی پیش روژه بکوین روشه که وسا خطر بگه که ام تیره در باس بون هاتنه جبر بيه که از تمت بجم دوی ام ازدیان دوی ام ازدی جی هر کسی که زیده تر به زمان کردی باخون به کردی بنفسینن
و کردی بپارێزن بپارێزن بەڵێ مامۆستا ji xwe xwîner û şopîndarê me jî baş dizanin yani evvel bi taybetî baş dizanin ku tiştê ku min ji min hatiye min heta niha mafê bawerî û netewa xwe parastiye û ew yek diwan pirtûkê tebnav kirin kerem kirin de bi xwendevana re par vekir yani bila kerem ev gotinê ku ez dibêjim çîvekê sekinan diye bەڵێ مامۆستا ez êvî dikim yani ku ev jî min tev gotiye ku heya pêşengên êzdîtiyê û ev kesên ku xeweke netewperestên Kurd nîşan didin dev ji wan ferheng û rê û rismê xerîban yên ku bawerî û kevneşopa êzdîtiyê piçûk dikin bernedin em niha nakevne wan piçûkkirina ez wan weke roşenbîr ez sexşe min wan weke roşenbîr nas nakim yani di dawiyê de ez êzdîtî ez dîsa dibêjim dawiyê de êzdîtî koka xwe ya şaristanî û hişmendiyê de dewlemendiya Kurdîtiye yani بگو مامۆستا ev kenariya şaristaniya nijad bîr û baweriya me Kurdên êzdî Elevî Ehlî Haq Geresan Musulman Zerdeştî û her wekî din yani ev ya dewlemendiya me ye yani beleke کەسکە سۆرە ڕەش جوواکە کوردایی بەڵێ مامۆستا سپاس دکم مامۆستا ئەو بچێکی باسا شاشیان بەربەلاف کرد ez dixwazim di derbarê vê de pirseke biçûk ji we re bikim li gorî we şaşiyên berbelav di derbarê baweriya êzdiyatiyê te çi ne mamoste û sedemên berbelavbûna van şaşiyana çi bûne piçekî we behs kir ez dibêjim lê dîsa jî ama bi kurtasî hûn behs bikin behsa bê mijarê bikin bile mamoste min got yani ez geleka spasiya cenabê we dikim ya Akademiya Kurdistanê wekî gotî Xwedîxan em zaf spasiya we dikin ku ev derfeta dame em dikaribin nêrînê xwe bi xelqê xwe re bi gelê xwe re bi der û cînarê xwe re parve bikin taybetî spaskekin em spasdarin mamoste ez teveşewan gudarên hêja dîtina min agaderî zayna me Kurda min got li ser şaşîn ku derheqa dîroka Kurdîtiyê de û taybetî jî yên li ser reşa civaka êzdî û baweriya êzdiyetiyê de hene parvekirin pir lewazin yani pir lewazin dema elimda zana rizgarî xwaz û roşenbirê netewa Kurdî karibin elm û zargotinê me êzdiya ya îro hêjî heye baş şîrove bikin ew ê bibînin ku di êzdiyatê de baweriya bi Xwedê tawsî melek milyaketan neweke ya ku di pirtûkên pîroz neweke yani baweriya me neweke ya wan di pirtûkê pîroz ez binav jî bikim wekî Tewratê de Encîlê de Qur'anê û her wekî din de hatine nîşankirine yani bele mamoste em êzî qet ji em qet jî neweke ku Sultan Padîşa Xelîfe Paşa Mîr Bek walî axa û jandarmên Farzî Ereba Tetera Tirkan Osmaniya olperestê Kurdê nizan û perbistyarên hemû boylesxanên kolonyalîst di şîrovê xwe de dane de gotine êzdî ji cin dê û cenawer û wekî me gotiye li zindiq û bêrik û nizanim çi neqenciya bawer dikin an jî êzdî eşqiyan e dizin hovin yani ev heydûtin eşa ev tev wan de wan şermezar dikin kekom em jî şermezar dikin ev qas bernav û gotinên şaşin baweriya me tevlî dikin pirsata ser tevlîyeviyê bû yani bele bele û koka me tevlî dikin dijminên êzdiyatî û netewa Kurdî bi van sedemên şaş heftê û sê ferman qirkirina mêz de peykanîne da ku ew xwe bi der ew xwe li ber dilên heval û bawermendê xwe şîrin bikin pêşiyê me ji ber êzdiyatiya xwe û tirsa dengê wê gotina neqenc nebihîzin keko ez bi nav nakim lêborînê dixwazim ne lêborîne rastî ez nav nakim yani bila temaşewan gudarê me jî baş fam bikin ez çi xeber dim ji ber vê tirsê mamoste dehan camêr jî dizanin nivîskar û lêkolênere jî nivîsaniye ez em nakim ew pêşiyê me neçûne nava gelek mal gund û bajarên ku pêdiviyê xwe fes pêk bînin yani ji tirsa re ji ber vê tirsê ku bisilmanên nezan olperest bi zarokê wan nekufirin zarokê wan jî nav
درس خانین خود وکی وان نب فیر نبن اوان نگوتن گرک زاروکی من نشنه دبستان يعني زاروکی ازدیان جخاره قدخت کرن يعني خواندش مارا قدخت کرن نش اولامه يعني جبر باوریا در و دورامه ظلمه در و دورامه يعني به سر وی به همت کردی داشی هنک بسلمانی نسان تمنی وان مزون جی ایدی ناست ازدی ناست دکرم براستی بدنگه کی بلند او گوتنا ازدی بلاب ناکن يعني ما قلت بلاب ناکن نابشن درک ازدی ده ورحسد پنجره ده و دریا ده و یعنی تشتیکو جامعه رومانی خود نویساندنه از نه رومان نویسم خواهیم رومان نویسان دست بیم کرم به جمع مسته دیتنا من شرم هری مزن اوکو حتی روژا ایرو هجی هنه کس گوش خورد بجن از لیکولی نرم روشن بیرم نویسکارم ناخوازن بابو ناخوازن وان شاشتی و راستیان ناس بکن زلال بکن بله هجی به حمدا خواه دیروکا ازدیاتی و جواکا ازدی بر همه خود شیلود ناس کرد از شرمش بومتاوا یعنی لما بجمع مستا پیوسته که ام کرد درسا دیروکه دینی اولا خواه باش ناس بکن یا همی پیک نتوه کردستانی ام باش ناس بکن ام باش بزنن که پرانیا چی روک مثلا آیت لیکولین برهم و همون دیروکه که عالم و زانه نویسکاری پا رخستین داگرکر کردستانی سر دیروکا مرد و نتوا کردی به تایباتیش یل سر جواکا ازدی نویسانه و ازدیاتی نویسانه آنجا گوتنه کم کری ناسینا آگاداری زاننامه کرداتین کم دجمنه اولو نتوا ما همو بلگه و آگاین سر ایریشین کدسراتانین کمنا پرستین کردی مسلمان آنیا سر جواقا ازدیان به هم سر و بند کرده یعنی او دوکومنت جی نیشته او دلیل جی نیشته نپارستنه که امجی جوان فر بین کاکی شاشتی کنده که هر وسایل دماغ و بصدان هزارین ازدیا بیس و جوبه بنابداره زوره قلبان دنه جهنم او سر دینی خواه آینه سر دینی خواه دیسان دوایا مال و ملکی ازدیا ایرو هیچ سر ناویوان ما مستجان بلا دنگه من بچه تماشوان و گودارین و یه رئیسدار بلا بزن که ازدی چماش بر چیش ولاته خواه درکتن یعنی جبر وان اگرند بجیم حتی که اولدار ریبر روناکبیر و روشنبیرین کرد مسلمان پرسکری که این سرخوبونا اولو مافی جواقا میز دیان هر وساجی یه همه اولو بکارتین کردستانه هنه جین مسلمانتی جوده نپجرینن گرک جوان جوده پذرینن و ام نکاربن بهستین نشتمانی هبونو تنبونا همو جواکین کردی براستی ناس نکن وان راست نخوانه کرن وی آلوزی و نکوکی نوا نتوبستیا کرده هیجی بردوام بکن نویدارم دعوک مانه کلکم نویدارم که روشنبیر و زانه ما بکاربن جوان لوازی و جودتی نوا اولو نتویل کردستان دهنه و گلک هیجی پسکریک باش ناس بکن وان بینن نوا کردستانی ببینن که نوا کردستانی ازدی مسیحی مسلمان و جوان ده ام ناکوکی هنه یعنی ام کرد بکربن دیروکا میرو بکو آهو اشیر و اول جواکا خوشی لگوریا هجمندیا خواه لگوریا زارگوتنا خواه لگوریا فلکلورا خواه لگوریا ویجه خواه لگوریا چاوکانی خواه دوکومنت بکن ام وان راست بنویسین و تومار بکن پیوسته ایدی مالپر پارتی و ریخستنی کرداجی ایدی رید ندن وان لیست که در باست بوی وان شاشیتی بونه این دیروکی او ایدی نیلن ده چاپه بنی کله گرینگه ده چاپه بنی پارتی و ریخستنی وان دجی اولو پولیتیک هفلی هف نبن یعنی دوی او سابه بله ما مستم چاوا او ده پارتی و ریخستن و چاپه بنی خود حرمت دنم بسلمانتی خرستانی جوتی و هر وکی دن هیوید که گرک اوساجی حرمتی بدنه همی اولین کردستانه بله ما مستم اگر بدنه مجی مالوانا و امجی یک جوانن حتی وک گوتی حرمتی ندنه بیرو باوریا هبو دنه حتی ام ندنه بیرو هبو
همه نکاربن وکه خلقی لجهان آزادیه که وکه هبودن اتفاقا که نتوی جی راست بکن او دیدنا منه برای ساعت خوش ساعتا و خوش مامۆستا چقدر بەختەوەرم یا بوان شیرۆڤەیەوە گۆدار دەکەم ئەس پێکێ خۆش دەبم مامۆستا ساعتەوە خۆش مامۆستا گەلێک سپاس بەڵێ بەرسڤێکە جی دەبوو گەلێک سپاس مامۆستا بینەرên عزیز تەماشەوانên هێژە وەشانامە ددۆمە پچێکی مەلسەر خست لێ پچێکی دین ژە مەلسەر بخن پرسێک منی دنێ هەیە پاشرێ ئەزێ چەتێژی دنەرم لە شیرۆڤەیان پرسێوە هەنە ئەزێ وان پرسانەژ مامۆستا بپرسم لێ بەرێز دەرواسی پرسێوە ببم پرسێک منی داوین پرسا داوی ئەز ژم مامۆستا کەمال تۆنان ڕە بپرسم مامۆستا کەمال شخوا لە دیاسپۆرایی لە ئەڵمانیایی نەها ئەس دەوازم مامۆستا ڕەوشا ئێزدیان لە دیاسپۆرایی بە تایبەتی لە ئەڵمانیایی ون چاوا دنرخینن پرسا منی داویژی ئەبێ هەکە ون بپرسوی نەمێکێ خۆش بی مامۆستا سپاس لسرم سر چاوین وکی گوتی خودی آلی کاری دامن و داوجی و دا بده تماشاوان ما گداره مجی برکام آلی ممکن از کارم با آخرم مالا و خودی جارزی به گله سپاس و تایبتی سپاس بوی به پرسیجی ام نال خوشبریه نه و ام دیاسپورا نه امی تنی نها لسر روشا ازدیت کرم که پرس کرد از سر وینا کشی بس واخردم روشا گشتی یا جواقع ازدیل آلمانیا هرچند گلک ازدیل آلمانیا خواندنه و پیشین گرینگ ده جی گرتنه لی پیوندیا وان یا جواکی قلسه و قلس بیاد که یعنی اف روش انجام شرطین دیاسپورا بلابونا جواکی لهرمین جیرنگ و گوارینا مدولا جیانه یعنی پربونا کوملان و پرزگری که پارچه بونه جی که کو پربونا وان بخواه نپرزگری که لگاوا که او کومل به کوردستان به استراتژی و به آرمانجا که پر دخبتن او دکارن ببنه سدن پارچه بونا جواقا ما و بونه جی یعنی اول سری 5 سالی آلمانیا ما از دبینم یعنی وان مالو کومل ما چخاباتت که نماز بگوتنیجی دوریه وان ده و دگوه وان ده بیش ده گلک روشان ده هر کوملا خواه وک ناوند بینه هر کسی کوملا خواه ناوند کد بینه او جید بینه سدم و ناکوکیم لسر نونرتیا ما یعنی کوملین کسیتی و نه اکتیف هنه ما مستم نه گلک کوملین ازدیان ده هین ریخستن به شواز کسیتی تنه ریوبری تنه بریارین گرینگ لسر بنگها کسیتی تنه گرتن راسته سر بنگها کسیتی تنه لی نل سر سیستم و رزقنامه اشکره یعنی هر وها گلک کومل نه اکتیفن و تنه بناوه هنه نه اکتیفن تنه بناوه هنه که او جید بنا سدن بلابونا هیزو کم کرنا باندورا جواکیم ناکوکین دنابرا نفشان ده او جیش مرگلینگه تنه اوان هی خبات تونه یعنی تنه تابله هی از مخابن از تجربه خود بیشم و نرینه خود و سرحاتی خود بیشم ناکوکین نابرا نفشان و پرسا وگره هی ناکوکین نابرا ازدین تمنی وان مزن و ین تمنی وان پچوک دهنه دیاسپوری ده زیده تر خویا دبن ازدین کو بیرو ناسنما خال کردستان ناس کرنه به اول پرستی و که نشوپیا خواه گریدای دبینن و خواه نزیکی ولات حیث دکن یعنی او کسا خواه هجاجی او خسالة مبرینه رهیمه الولات بدن عمل اوروپا هنجی جوان هیوی دکم از هینا دیسا جوان هیوی دکم که زاروکی وان ده پیش روژه ده بالیکاریا شرطین اوروپایی وگرنه وان گندین جین کو بری امجی هاتنه منتر کرنه برا ببینن برا آنو کرم که ببینن لراستیا جیان نشان داده که گلک جوانان کل اوروپای مزم بونه نه آماده نه کل وان شرطین دجوار ایرو ده گرنی بابو با پیر خواه ورن وان نخوشیا ده ببینن و شخارت انجام که جه داخلین جبر ویه که پرس گرینگ مامسته اوه کو گلو کی جوان نفشی نو دیوه گره
دوان شرطه دبیجی یعنی ام باست کن اف جیه کو ناکوکی و جدایی نرینان دنابرا نوشاده زیده دبه یعنی اف جیه وسا خمگینیا پرسکری که نافخوایی و کماسیا تگیشتنه من گود بری ویگا ما کماسی گوتن گلک مالبات اوروپای دناف تکوشنا آبوری دنه هین جاران پرسکری که زاروک خواب گرنگی نابینن مافیوان یم پروردهی اولکاری و پارسنا ناسنامه نر تیرا خواه تینا شوپاندن ده همان دمه دمامسته پرسکری که فاودالی و عشیرتی هنجی دناف جواقع ازدیاتیه ده معنی و اوجی ناکوکین نفشان زیده دکه سر نفشان زیده دکه پرسکری که هری خطر جی دیتن آمن اولدارین دیاسپوری نکارج بر آبوریا مالا خواه بلابونا ازدیان با آرامی دناف جواقع وکی بره وکی الولاد دناف ازدیا ده هرن بین ارکین خواه تمام بینه جی اوچی صدمه کی وسایه پرورده ازدیاتی بدنه بر جوانا نکارمدن لو ماجی پرانیا جوانا جبر بپرسیاریا دیتنا روحانیان محرومن یعنی تنن ناچن هم جنوانه کام رولا سازیان کومل اجقان هواگه که مخابن گلک سازیان کردی کوملین ازدیان تکوشنا خود نکارن بگیجن آرمانجا که راست کوردیناسیون کیمه و گفتگو یا راست نابران نفشانده نهاتن پیش خستن گفتگو بله من تفگره که گشتی یا پارستن و پیشخستنا ازدیاتی کو فیربونا ازدیاتی به استراتژی و به آرمانجا که زلال ببه هینه تونه مخابن کسی این کود نام مال و کومل دا درسا پروردایا اولیتی بیگا خوده گراوی دیدن او بر زاروکین گلی ما او ما مستب خوشی نجباک ناس ما مستا یعنی او خوشی متود و دیداکتی دی ما مستتی نزان یعنی نگرتنه یعنی بله بله اینا او شاگرتی البردستی وان فیر ببید چه فیر ببید زیوید کم راستی بینه گوتن و پیشه ما گوتیه هر ویجی و تبگیرینه نه تبکنینه یعنی راستی نوش نوه خوده از ویجی ببیجم لما ساخو فرض بینم تشتی کمیدیتی و برچاوه منه از وی ببیجم کسی که راستی عادس به اوش خوده جی عادسه اوش خوده جی عادسه ساعتا و خوش ما مسته از بیجم ما مسته ریا چاره سر کنه چی از ویجی خاله که تن هوا قبینم یعنی ریا چاره سر کنه جی و هیوید از کاربن برسوی تماشاوان و گداره جی دوار شی مده ببرس بینم بله پرستین ما مسته از نیشه هده همه جیبنه سر چاوا از وی خاله ریا چاره سر کنه جی چند هوا قبین من خواره دیگه لگ باش به جبو خورد کردن جواب که پیوندیا پیدوی یکو کوردیناسیون که نابر کاملا وره خورد کرد یعنی کوردیناسیون چه پلتفرم من هپار جبو نفشان ورنه آدم زراندن یعنی نوا جوان و نفشکتیم نگره که پلتفرم بین آمده هر بسر ریوبریا کاملا گره که پروفیسیونل به وکی بری بگن هم گوتی وره پیش خستن یعنی او مامسته دیداکتیک متود و زانینا ازدیاتی ده سرکرتی نه هبن فرماسیون وان دوی هبی یعنی ما فی نفشانو بگرن وان حمیز بکن یعنی ام نکار وید هینا بینا جی استراتژی که گشتیش بو پیش روژا جواق همه وردانیم از این انجام ده هوا که گتن دیسا بیجم روشا جواق از دیل آنایا دنابا شر نافخویی شرط دیاسپوران گوهرینا نفشین ده تیش کاندن چاره سری تنه بهب گتن تگیشتن و رخستونه که نو پیکتن ساعت خوش کرد ساعت ها خوش ما مستقلک سپاس بله تماشاوان و بینرین عزیز پرسیم خلاص بو درباره وی وشانه ده شخوا وقت مجی بچکی تعلق بو لی پرسکریک تونه وشانک تیرو تجه بو سپاسیا ما مستدکن
ناجی مامۆستا کە پچێکی دەمەوە هەبە پچێکی لەسەر پرسێن و سەر یوتیوب هاتیە ez dixwazim were parve bikim. لگوری در فتح خال گوری زانی نخواه اگر کمانه داشی بلا تماشاوان گوداره مای هجا زانه بل از سر هنک تشتا نخوازم با آخرم من از راست بشم جبو وانش کستیا جاره کنه دوباره نبن yani. بلا مامۆستا یەکی گوتی سلااو مامۆستا کوێخ مامۆستا ئال ناوچەیە هەزەخەیە ji بۆ ێزیان تێ چواتێ کوێخێ باساوێ دکە مامۆستا نه کوخه مامستا بخوازی یک و یک درس بدم بلا یەک و یەک مامۆستا بلا بلا نه کوخه بلا تماشاوانی مجی رزدار سپاس کن پرساوی ناکه بلا اوجی ببینه ناوی گوند کیوخه بله نه کوخه بله. کیوخه بله کیوخ نشانه که هرما ازدیمه نسیبین ماردین از بیشم نشانه که پارسکه که بنرخه و گلک ایدو جشن ملت دل تنالی کرن دوی گوندی ده یعنی او گرک نشانه ازدیاتی جلوری ده آدنا پارستن از سپاسیا مجبور و خباتکار و خدمتکار وان نشانه پارستن و پیشکش کن بله ساتش بله مامۆستا سپاس پرسێکێدن وسایی مامۆستا تێکیلیەک یاژی گرێدانێک ئێزیاتیە و زەردوشتیە یاژی ماگی هەیە دەبێ هەگە هەبە ژی دکارە بە مامۆستا بپەرسبینە ئەمێ کێفخۆش بن مجارا ازدیاتی و زردشتی معنی مثال خواهم مجارا که پرکوره بله و از گلک شادمه یعنی شادم در شادم کومه 1070 1014 ev pirsgirêka siyasî çareser kir yani ked û emeka xwe yani milletê me wezî berî niha jî me gotî milletê Kurdistanê min gotareka xwe de gotiye ke ku em Kurd tev sêvê darekê ne yani em ji hevûdinê cude bin jî hinek ji me piçûk hinek ji me mezin bin jî em tev sêvê darekê ne yani êzdiyatî û zerdeştî gelek danûstandinê wan bi hev re hene gelek nirxê wan wekî hevûdinê ne êzdiyatî berî zerdeştiyê ye gelekî berî zerdeştiyê ye gelekî berî maniye me berî niha daxaftinê xwe de bersivê xwe de jî da ku êzdiyatiya havînê mirovatî ye ev şaxê ku ji me wekî gotî ji çanda me ya qedîm ve xetiyane gelek kemneşop û sed û hedê me bixware birine û spas dikim ew jî wiha duan parêzin yani em wanêka jî kurtasîma bersiveka wisa ve lê bersiv bi rastî ne bi vê hevokê tenê pêgî wisa bi dengê te çû mamosta بله deng بله. hatî سپاس مامۆستا نهم li şîrovaya dinarîm pirseke wîsatiyê pirtûkên mamosta hene belê di destpêka weşanê de niha 13 pirtûkên mamosteyê çapkirî di derbarê baweriya êzdiyatiyê hene û kevneşopî êzdiyatiyê gelek lêkolînên mamosta hene weşanxaneya nayê derketî weşanxaneya dozê dikarin jî pirtûka Kurdî jî bi dest bixin gelek malpêra jî bi dest bixin pirtûkên mamosta Kemal Tolan gelekin spas Gayê bidin spas mamosta pirseke wisa heyî mamosta pirseke balkêşê dibe gelo agayî heye ku kengê êzdî çûne herema Serhadê bi taybetî Dîgorê rewşa wan di dîrokê de çawa bûye Dîgor ev jî birîneke me ya kûr e spas kim ji bo pirsa temaşevanê me saetayê xweş vê birînê dixwaze bîne ser ziman û xwe jî ji Dîgorê mamosta ev kesê ku pirskiriye mala wî ava ez spasiyayî dikim ku ew jî çanda û zimanê me diparêze wê dekê xwe dixwê ser piyana mala wan ava taybetî eger ez werim ser koka pirsê bersiva pirsê wekî te kerem kirî navê pirtûkeke min dîroka danasîna dîroka welatê xalta û zor axa êzdiyem dîroka welatê xalta çawa yani xaltanî li gorî ku me belge û delîl û yani bi lêkolînerê me re yani ê bi Kurdî re jî ew mamostên me lêkolînerê me hêja jî basa vê dîroka kevnar dikin ku xaltî kîne xaltî ji kurê bûn navenda xaltiya wekî me gotî ez ê bi qirtasî bersiva temaşawanê me bidim
Tamam. Yani di duro gelek dirêje navenda xaltaniyê serhedeke ku wane yani em dikarin bêjin erê piştî berî zayînê 1800 de paytexta tev êzdîxanî bûn, tev eşîrê êzdiya û wekî gotî herêmê êzdiya bûn, dîgor û serhed û wekî gotî Qers û her herêmê me got yani ew navenda me bû wêca ew girêdana me ne girêdana me koka me yani ew devera koka me ye û koka xaltaniyê ye û ez ê vî dikim temaşevanê me jî karibe wê pirtûka me peyda bike û li wê dîroka me ya kevnar bişopîne û kêmasiyetê de hebe jî me agadar bike. Bele spas mamoste. Bele bînerên ezîz pirsên we dikarin bipirsin her du domê pirsên me. Mamoste pirseke wisa ji Qosera Mêrdînê hatî. Li Qosera Mêrdînê çarşema reş bi Tirkî dibên qara çarşemba. Gelo çarşema reş an sor çîroka wê rastîn çi ye? Pirseke wisa ye mamoste. Ez spas dikim ji bo pirsê jî dîsa pirsgirî bes temaşevanê me guhdarî kiribe min destpêkê de got yani beyteke çarşemê heye kekom beyta çarşemê li nasandina kevne şopê êzdiyatî yekê binêrin ji kerema xwe yani bi barin dora 44 sebeqet têde ne di wê beytê de hemî navê çarşema derbas dibe hemî çarşema qere, çarşema spî ye, çarşema sor e wekî min de gotin bersiva xwe de jî da ew jî yani bi şêwê herêmî û bi şêwê wekî gotî civakniyê hatine parvekirin û di elmê me de ye em dîsa bêjin em îmana xwe ji wan qelba qewla elma nas dikin bila temaşevanê me jî guhdarê me jî kiremke binire bi taybetî li beyta çarşema serê Nîsanê an jî li beyta çarşema sor ev jî têbîniye. Spas mamoste. Pirseke din heye pirseke jinek pirsî mamoste jin dikarin elmê êzdiyatiyê bixwînin yani baweriya êzdiyatiyê rê dide ev tişta jin dikarin elmê êzdiyatiyê bixwînin. Yani me got li ba me kuda teva jî bi taybetî li ba me êzdiya dibêjin şêr çi jine çi me yani. Belê mamoste. Înca ev ji bingeha me tê yani ji bingeha êzdiyatiyê tê ji êzdiyatiyê de cûdetî di navbera jin û mêr de tune. De heger nakokî neketine nava me eger vêga di herêmê me de tenê hinê zilam mabin ew jî nakokî wisa kirine ew jî belangaziya wan talaniya wisa kiriye. Ama ez ê canê vegerim bak mamoste û sir bixwe çûye li Lanişê nîşangehê me dîtine nîşangehê ji wan nîşangeha bi çendîn navê bêjin fuqire yani em bêjin bi bavçak ji xasa an micêr êzlamin bi çendî fuqirê navê fuqira û dayîkê me ku xizmetkarê ber wê malê bûne li ber Lanişê heta îro hêjî kevanîne û bi taybetî yani kesek destê xwe nade ber wanêka û bi rêz cenabê dîtiya bi rêzgirtineke mezin helbete jinê yani wextê em bêjin jin yani dayîk e yani dayîk jî welat jî jin e yani wekî ku dayîk bo me hewqa spîroz e di êzdiyatiyê de ez gotinekê tenê jî ser vezê dikim em bêjin heger însanek dê û bavê xwe înkar bike ew xwedayê xwe înkar dike. Yani nabêje bavê xwe înkar bike. Spas xweş mamoste. Belê mamoste giyan. Pirseke wisa ye mamoste saet û nîvek zêdetir şêwî lê dixwazim vê pirsa jî bipirsim. Mamoste roj di baweriya êzdiyatiyê de sembola rojê gerek motîfên roj heye yani. Pirseke wisa heye. Gelo di baweriya êzdiyatiyê de sembola roj çi mamoste? Pirseke wisa heye. Min bersiva pirseke me de min daxwanê kirin ku hemî îbadet dihayê me berê me em bi destê xwe bilind dikin ji bo Xwedê em berê xwe dine nûra Xwedê rojê yani roj
روش نور که وکی جهان تبایی را ام جوی وی خدای را هیوی دعا دکن او نورا خو جسر دنیای کم نکه انسانتی را جحیا همو گیان براره اف نور با ما روجه يعني وقتی هم بجن نور يعني روجه او خداني ما روجه ما قال كده ما مستوسف يعني ما قلت خداني روجه شمسه وشمسي ناوه كيش ناوه خدي يعني نور خدي اي باطني يعني نه تاني بالسر عرضي وبدهان دهاية ما ايكو ام روجه تكن حنا وروج باما بيروزا راستا وروج قبلتها ما يعني أبز هاي فرزة أم وقتی ازدیما رادمن دعای خواه بکن بری روش در که بری روش بزرقه ام بری خود دن شمس دعای خود کن ام نیبرو بری خود دن شمس ام ایواره بری خود دن شمس یعنی 6-7 دعای می روژه پیروزی روژه هنم سپاس مامۆستا gelek سپاس بله بینەر و تەماشەوانên هێژە پرسێن me bi dawî dibe hêdiyê diye me ber bi dawiya weşana xwe bên ez naxwazim zêde mamoste jî aciz bikim saet û nîvek zêdetir dem veqetand û weşanek gelek têr û tije derbas bû lê heke ez dixwazim di vê weşanê de sozek ji mamoste bistînim heke siheta wî baş be pêşerojê em dixwazin weşaneke din dîsa di derbarê baweriya ziyatiyê de ya jî bi mijareke dîtir serkevina şopiya ziyatiye ez dixwazim sozek din di weşanê de bistînim mamoste hûn çi dibêjin heke bernama we teqwîma we müsaîd bim dixwazim weşaneke din pêşerojê bore bikin gelek têr û tijeyê wext têrî nekire yanî gelek spas ji bo pirsê jî û ji bo daxwazê jî û li ser min jî ferzek hebû min negotiye bi xêra vê pirsê bi xêra vê daxwazê ez wî jî bibêjim wextê min dest hev berevkirinan kir wextê min dest zargotinê berevkirinê zargotinan kir kemne şop û erf û adetê me kirin ew camêran bextê xwe dane min ku ew ji bo xizmeta civakê didine min ne ji bo min tenê û min jî ew soz da wanê ka ew tiştê ku li ba min hatiye nivisandin û gihandine min heta xwedê alîkar be heta saxiya min dest bide ez ê bi xizmeta nivîsandin û gotin wan camêran wan rûspiyan teva daxwaza wan bînme cî û ji bo daxwaza we jî ser serê min ser çavê min ez xwedê tenê ez bi raberî xwedê dibim ez bêjim bila xwedê dîsa weke îro hez saetê bide min û temaşevan û godara û wejîkekê min û em karbin van derd û kulê xwe bi hev re van zanînê xwe bi hev re parve bikin ev erkel ser min borcê min e yani ser min ku ez xizmeta milletê xwe û civata xwe netawa xwe dibim Belê mamoste em gelek kêfxweş bi mamoste yanî wekî min got di weşanekê de ew qas tişt em nikarin li ser biaxivin lê ez bawerim herî weşanek têr û tije ev weşan bû spas mamoste dubare sêbare çarbare spas em bi elmê we fêr bûn baweriya ziyatiyê ji nêz ve em fêr bûn mamoste ez hêdiyê dî dawî li bernamê tînim mamoste çikî got herî dawî bêjin hebe kerem kin mamoste ez naxwazim dawî lê bînim ez tenê wekî gotî ez bêjim ew spasî ji bo we hindik e yani ez wê dikarim bêjim ku we ev derfeta da min min jî karibû daxwaza rûspiyê me kesên ku zargotina xwe dan me min bi temaşevan û godarê we re parve kirin ez silav û rizê xwe tavaya temaşevan û godaran de re dibêjim ji karmendê we re dibêjim û ez ê dilxweş me ez karibim careke nê derkirim pêşberî we di riya kanala we de siheta we xweş mala we hava here dir mamoste spasdarin mamoste jî here bin hûn di xêr û xweşiyê de ji Bakurê Kurdistanê heta Almanyayê silavên germ silavên hurmet ez dişîn mamoste gelek spas spas dikim